أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والعصمة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي رضا لك إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kami sengaja atau dosa yang tidak kami sengaja, dosa keluarga-keluarga dan anak-anak kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu patuh dan taat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, Engkaulah yang menyaksikan kami pada malam ini. Apabila ada di antara kami persoalan dalam hidup kami, maka jauhkanlah kami daripada persoalan. Apabila ada di antara kami utang piutang, maka lunasilah ya Allah segala utang-utang kami. Apabila ada di antara kami penyakit, maka sembuhkanlah kami ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami, tunaikanlah kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Sampaikanlah segala cita-cita kami ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, jadikanlah keturunan-keturunan kami orang-orang yang patuh dan taat kepada Engkau. Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang salih, yang selalu memberikan kebaikan kepada kami semenjak kami hidup di dunia sampai di hari akhirat nanti ya Allah. Jangan jadikan mereka sebagai malapetaka bagi kami. Jangan jadikan mereka sebagai orang-orang yang akan mendalimi kami ya Allah, yang membuat kami durhaka kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, ya Allah, jadikanlah akhir daripada kalam kami, kalimat kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah iman kami di dunia ya Allah. Selamatkanlah iman kami di ketika kami kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dimudahkan rezeki. Lapangkanlah rezeki kami, lapangkanlah hati-hati kami. Jadikanlah hati-hati kami yang lapang ya Allah terhadap Engkau. Jadikanlah lidah kami orang yang selalu berzikir menyebut nama-Nama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.